Gicigo-ini kia mbunge gia Kiharu thiinii wa kaunti ya Murang'a ni atongoria mwoho wa Tangatanga mekwambite kambi ndereti yegie gwikira githimi mbeca iria irutagwo ni atongoria ngurani makanitha-ini hindi ya magongona ma harambe ikiyumiria na njira nene. Kuringana na atongoria aya ni methagathagite na njira igwete gukagwithia mutaratara wa watho uria wendekithitio ni mutongoria wa aria anini thiinii wa mbunge nene ya bururi John Mbadi wigie gwikira Ateti githimi ya ciringi 100 kia mbeca iria magirwo ni kuruta makanitha-ini makiuga ni kuhuthirwo arahuthirwo ni andu kiumbe. Kama yeye ni mwanaume kamili alete hiyo bill, kwa sababu hiyo bill tuliagusha hata kabla ikuje. Mwambie alete hiyo mswada, tutaangusha asubuhi by saa 3 ipotee. Naguo mwahu wa kieleweke ukwambite hema oro kaunti-ini ino ya Murang'a makionekana gukira aruna wa Tangatanga iguru rigie gutua gicigo gatagati wa bururi gitumiro kiuteti. Maya mokite rinayo na Nyanza kuria kweragwo ni kunegenagwo tutiguaga inegene twarehire inegene guku gwitu. Nduraigwa siasa kuria Western Province, gutire mundu raigwa siasa kuria Turkana, siasa ciguko Central Province. Na kwoguo atongoria maracera guku ni turenda tumahoe na gitio muno mabe mahure siasa kuu kwao. Ithu tutikwenda siasa, turenda twambe turutire andu aitu wira. Maya mokite riri nayo ndereti ya kura ya mawoni ithiete na mbere gwakiriria guku atongoria matiganite makionekana kwauka mutongoria wa kiama gia Third Alliance Party Ekuru Court iguru rigie riendekithia riake ria punguza mizigo aingĩ makiuga ni wira wa tuhu araruta. The proposals in punguza mzigo, they are themselves unconstitutional, they are impractical, and they are spreading falsehoods. We should not try and make it look like we shall reduce the burden of the Kenyan taxpayer only through the reduction of their democratic representation. Na watongoria matiganite kuma mwena wa Baringo ni mehitete kwambika kambi-ini ya kuhinyiriria muingi kwaga kunyita mbaru ritano riothe gucenjia gatiba niguo kuguna andu kiumbe. Kuna mipango nasikia wengi wanataka kutengeneza katiba kupeana ukubwa maofisi nafasi ya uongozi kwa watu wachache. Hiyo hatuwezi kubali. Ino ni ndereti ikoretwo ikiyarirwo kahora na kurehe nditimurano hiu gatagati ka miehu ngurani ya kiuteti.